تەماشەوانی هێژە ئەم بەرنامەیە هەلبەستێ نەمردا دیسا بهەورەنە وەکەون زانن مەبەرێنها ji دیوانە سەید عەلیە فندقی ژوەرە چەند هەلبەست خوێندبوون ئەم دخوازن ئیرۆژی چەند هەلبەستێکی بخوێنن پێشی مەژ سەر عەشقێ و ئەم بێژن سەر فانیبوونا دنیایێ و ئەم بێژن سەر ئاخرەتێ مە خوێندبوون ئەم دخوازن vê carê li ser zamanê me li ser dostaniya vî zamanî û em bêjin dostaniya insana destûbiratiya insana em dixwazin çend helbesteyî bixwênin beriya ku em helbesteyî bixwênin em dixwazin bi kurtî jiyana wî ji were bine naskirin kerem kin em hevre guhdarî bikin. سید علی فندقی د ساڵە 1892 میلادی دا لە فندقا بۆتان هاتیە دنیای. فندق نەحیا دهەیە قەزا سێرتەیە. سید علی کوڕی سید سولێمان، کوڕی سید ئیبراهیم، کوڕی سید عومەر، کوڕی مەلا حەسەنی خەتیبە. ئەو مەڵبەت برەیە شێخ عەبدولقادرێ گەیلانی دگهێژی ئیمامی حەسەن. سید علی زارۆکتیە خوا لە فندقێ دەرباز کردیە. پێشی لە جەم بافێ خۆ خوێندیە. پشترە وەکە عادەتێن زەمان ji findikê derketiye û çûye Harûnan. Piştre li gundê bafê li cem mele İsmaîl, li Kercosê li cem mele Necmedîn, li Bişêriyê li cem mele İbrahîmê Korikê xwendiye. Piştre Seyd Alî çûye Ferqînê, li Mizgefta Behlûl Bek li cem Müftî Seyd Abdurrahman û mele Hesenê Kiçik û li cem mele Yaqûb û mele Hemîd heft sala xwendiye. Divan salan de dersa feqiyan daye. Dersa Farsî li cem Hacî Fettahê Hezroyê xwendiye. Her wisa Seyd Alî jî dersa wî ya ferayîzê daye. Seyd Alî îcaza xwe ji Seyd Abdurrahman standiye. Piştî ku vegeriya Findikê demekî li cem apê bavê xwe Şêx Hesenê Findikê xwendiye û îcazeyek ilmî ji wî jî standiye. Ev îcaza ku standiye ji hêla hikûmetê ve tehsîla mezin hatiye qebûlkirin û leşkerî nekiriye. Seyda müddetekî li Findikê melatiya gund kiriye, dersa feqiyan daye. Fetwayên Findikê û derdora wê demê tem li hêviya wî mane. Li ser teklîfa Şêx Abdullah kurê Şêx Mihemed Nûriyê Dêrşewî, müddetekî li gundê senatiyê ders daye feqiyan. Sala 1927 da Şêx Seydayê Cizîrê ji bo dersdayînê wî dawetî cemxwe kiriye. Li ser Dehlê ku gundê Şêx Seyda bû, demeke dirêj ders daye zarokên mala Şêx Seyda û feqîyên wan. Li ser xwestina ehlê Cinibrê Şêx Seyda izna wî daye, çûye Cinibrê. Cinibrê gundekî Cizîrê ye. Seyda 25 salan li Cinibrê maye, ders daye û bi fetwayan meşgûl bûye. Şêx Seyda hem îcaza ilmê hem jî îcaza xelîfetiyê daye Findikê. Findikê xelîfê Şêx Seyda ye. Şêx İbrahîm Heqîyê Basret jî îcaza xelîfetiyê daye Findikê. Seyd Alî Findikî çawa ku alimekî mezin bû, wisa şaîr jî bû. Qesîdeyên wî di nava xelkê de gelekî biqîmetin û gelekî jî belav bûne. Ev dîwana wî ya zimanê wê gelekî hêsan e, her kes jê fêm dike. Bi piranî qesîdeyên wî şîret û weazin. Zimanê wî gelekî şîrîn bû, gelek caran sohbetê xwe de henek dikirin. Ji deveran xelk dihatin cem da ku dersekê ji bo teberrûkê li bal wî bixwînin. Seyd Alî tu caran dilê kesî nedihişt. Her tim beşaş bû, sê kur û du keçê wî hebûn. Seyd Alî di sala 1967 mîladî de wefat kiriye. Li Cizîrê li cem tirba Şêx Seyda li taxa qelê hatiye definkirin. Li ser tirba wî ev beyta wî ya meşhûr hatiye nivîsîn. Di dunyayê heçî rabê, feqîr û şêx û axa bê, ji ber milinê xilas nabe, di şerq û hem di xerbê de. Gelek berhemên Seyda hene, mixabin bêyî dîwana wî ya ku nûbiharê çap kiriye, berhemê wî yên din çap nebûne. Temaşevanê hêja me bi hevre li jiyana Seyd Alî Findikî guhdarî kir. Em ên haydî helbesta wî ji were bixwênin. Weke ku me gotî Seyd Alî ser gelek mijara nivîsiye, ser em bêjin dînî û li ser jiyana civakî, li ser insanetiyê, li ser dostaniyê, li ser destûbiratiyê helbest nivîsîne. Em dixwazin îro ji were helbestê ku li ser dostaniyê, li ser destûbiratiyê nivîsîn, em dixwazin wa ji were bixwênin. Malûm e dostanî di jiyana insana de, di jiyana misilman de gelekî cihekî girîng digire. Li ser vê gelek tişt hatine gotin, Seyd Alî jî çend helbestê xwe gotine, em dixwazin wa ji were bixwînin. Alî pal de were rayê, bişo xwe ji ehlê dunyayê. Gelo ma qet te bîr nayê,
ندی تجوان ژ غیر ساری تەماشاوان هێژان دەبێ عەلی پال دە وەرە ڕای دەبێ عەلی ئەم بێژن پال بدە پشتاخۆ بدە ئەم بێژن بالیفان بالگەها و وەرە ڕای وەرە سەر ڕێ ژێ پیس ژیان نەباش دەرکەوە سەید عەلی گەلێک هەلبەستی خۆدا ناوێ خۆ بکارتینی ئان سەرێ وێدا ئان داویە هەلبەستێدا ناوێ خۆ مەهەڵاسا خۆ بکارتینێ لەوێ دەرێژی دسەریدا ناوێ خۆ گوتیە دەبێژە عەلی پال دە وەرە ڕای علی وەرە سەر ڕێ وەرە سەرەیە ڕاست تەنی عەلیش خوارە دەبێژێ سەید عەلی ئەفەندکی لێ بەلێ ئەم ژی کارن بێژن ژملێکی بە ژمەرە دەبێژێ ئانژی ئەم ژ خۆرە حەساب بکن ئەم ژیش خۆرە فێم بکن دەبێ بشۆ خۆش ئەهلێ دنیای دەبێ خۆش ئەهلێ دنیای بشۆ چاوە خۆشێ بشۆ ینی یەکو ئەم بێژن دە باسکی نەقەنجیاوە باسکی خراپیاوە دەبن یەکو ئەم بێژن دنیای چێتر حەش دنیای دکن دنیای ددنە بەرچاوێ خوا دەبێ خۆش وا دوور بکە يعني يكو بكيرة هبالبا ام بيجن كو حاج اخردتكن اخرتا خو تشتر لسرتكن نزيكي وابا يكو اهل دنيا بن كو ام بيجن تعافيوا وهدفها والفي دنيا بي بخوجوا دور بقرا قالوا ما قد تبيرنا ندي تجوان غير ساري ما بمعنى بيراتا تج ساريه به تج نخوشيه به نباشيه به تجوان نديد يعني يكو الدنيا بن يكو أهل دنيا بن يكو أم بيجن حجوي دنيا بكن دبيت تخيرا وناجهتا خوجوا دور بكا اگر ظاهر دا او دوستن دباطن دا تنه پوستن حمية كيشو يك بوستن جوان دوربا بهشياري اگر ظاهر دا او دوستن دباطن دا تنه پوستن دبيج در و خوك خويا دكن دوستن بيختي كو تلوا بنري تل دويوات الشكل و بنري وك دوستانا بيجن قنج خوياتكن باش خوياتكن لي دبي دباطن دا تنه پوستن حلبكي اوري خودا د ناف خودا د زكي خودا عيار چرم نتشتكي ام بيجن داغرتيها ام بيجن عيار خودا نباشن ندوستي حقن نه اهل خودينا دبي حميه كيش ويك بوستن دبي بيوانا واجي وام بيجن ميزينا واجي وكهفدويا يعني ام بيجن حميجي جف نجدانا وكهفدونا يعني نكوش قنجيرنا جوان دوربا بهشياري دبي كو عقلي تجهبه بهشياري دبي جوا دور بكوي دبي حفظا خو جوا بكي خدا بگرا تمام بردا بلال برتا نبن پردا نبيج افقنجا اف مردا هيا طاويق جد جواري تماشاوان هجا دبي خدا بگرا تمام بردا يعني خداي خو بگرا و هر شيء دي بردا يعني تسر يا خدای بيختكو ام بيجن حواله خدای بي يعني خدای حواله تبي هر کسی برده هر تشتی برده جی تزراری ناکی بزنا خدای یعنی جبرکو ام بیجن خدای تعالی انسان افراندنا خدای تعالی گوتیه یکو جریان مدر نکوی کو دنیا همیجی نیاری وی به ان شاء الله دیساوی سرفرازه لی گوتیه کو از حج یکی نکم از نه حواله انسان کی بم کو دنیا همیجی یاوی به دنیا همی حواله وی جی به دیسا نه پره نه 5 قروشای تکاری ناگیدا جبر وی کی عالم اسلام عالم دورامه هريمه من دبيجن چه دبي نقبه خو خدي خرانك ان شاء الله تسر فراز به هر وهر جنجي هر تشتي هر خوشي و ام بيجن دوله مندي و ام بيجن دلشادي هر ياتبن لبلي وقت كو تج خدي دور بكوي ونقبته خدي نخوش به افقا سيدي الدنيا حمي حواله تجبه كيري تشتكيناي بالنبي افقنج اف مردا هي طافيق جد جواري يعني انسان جت تربي قنجه تربي باشا افي ام بيجن افتهم دوستك قنجه ل تدي ويناك يجي خاينتي ببختيه مزل تكر دبي هي طافيق جد جواري يعني طافي شي تري جاركي دركبه و ام بيجن بارانك جلكي گشته وزو خلاص دبي يعني ام بيجن بوي طافي نچريدا بوي طافي نچريدا دهش ياربا جفر پیدا دتو نمنه دحريدا تهو دجنش كافا باري تماشاوانيجا دبي بوي طافي نچريدا وكاكو دبي ام بيجن طافي چ جاركي دتواري جنش كافا دباري و ام بيجن زو خلاص دبي يعني الجور وي حسابي خوناكا الجور ام بيجن اهل دنيا حسابي خوناكا تهش ياربا جفر پیدا لجور پیدا ت عقل خو بين سري خو تهشيار بلا چاوي توكلي بن ج تشتين نباش هيش خو هبا دتو نمنه دحريدا بدات نف حريدا نميني معلومه معناه في نحر يا راستيه كون بيجن انسان ناف حريدا من خو لوتيني انجي تدا بتقني معناه في اوكو انسان ناف نباشي هذا ناف قلنا هذا ناف تشتي خراب ده بميني وان بيجن اخرته خو ندابكي بتمثيل مجازي قوتيه دتو نمنه دحريدا تهو دجنش كافا باري
يعني ام بيجن باران افطاوي تشاواد بارن جنش كافاد بارن تهودي بشكل كي جش باري وزو خلاص بو دبي في مقامي نشردا تهشيار با هزار حيفاك ودوستاني نصافي بيش دلو جاني بويا بحيلة ودو أزماني مجار باندية صجاري تماشاواني جا دبي هزار حيفاك ودوستاني نصافي بيش دلو جاني دبي هزار حيفا مخابنكو دوستاني نصافي بيش دلو جاني بي نكو ام بيجن انسان نبدلي خو بي نجرحي خو بي نج جاني خو بي دبي او دوستاني بكيري تشتكينا يعني هزار حيفا يعني ام بيجن جبوي حيلا وجبوي ام بيجن كاري خو جبوي ام بيجن چخارا خو كوت دوستاني بكي تكاري وت فايداي ناگيت كسي دبي بويا بحيله ودو ازماني دبي دوستاني بويا كو بحيله بي يعني حيفا ودو أزماني أم بيجن أزمان بتيد معناه الهرمنا جبوي زمان دبيجن يعني جبوي زمان أم بيجن بتركيب بيجن ديل جبرويد بيجن أزمان والهرمنا جي أزمان جبوي آسيمان جبوي أم بيجن عرشي خديجي دبيجن أزمان الفيدري بمعنى زمان يعني ديل هاتيا قوتن دبي بوابدا أزماني يعني أم بيجن نجدله بهردو شكلايا كارب بيدوشي وكارب بنيارجي دعيني ساعتي ده دبي مجرباندية صجاري سيد علي جي معلومة أم بيجن عمركي دريش كريا رحمة خدي ليبي دبي جي ما قلق دوستيتن ما قلق جرباندن دبي ونج بوي دوستا هشيار بن مجرباندن قلقش دوستان نشاگرتی بلیج هستان برنگ بونوه گله بوستان خزام وشان بو هواری دبی مجرباندن گلگش دوستان یعنی گلگ دوستو و ام بیجن هوار مجرباندنه معلومه ام بیجن حیات خدا هر کس لقای دوست ندبی دوست نره دوستانی دکی نشاگرتی بلیج هستان دبی دوستی کو مدیتن جی نه کو ام بیجن شاگرتو نه طلبه نه فقه یه هستا یه مزن یه کو ام بیجن د دوستانی دکو ناوی وهی ام بیجن مجوانا کاجی جرباندنا برنگ بونو گله بوستان دو برنگی خو که گله بوستان و که گله ورزا و که گله بخچه چه بون خزام وشان به هواری دو بجارکی حمی وشان يعني وكاكو بيج او انساني كومدغو تام دوستن تري جاركي دوستانيا و حولي رابو او دوستاني بوفر بو دراو دوي دوسلاف بكن صبري شريك بكن خوشي وقحري حتاكو او بچن قبري اگر نهيچ او ياري تماشاوان هجا ام كار بيجن سيدات فيدريدا تام شفرا ام بيجن دوستاني دايا ام بيجن معنا دوستاني دوي مالكيدا دوي چارين دغوتيا يعني ام بيجن دوستاني چاوا لازمه غوتيا دوي دوستلف بكن صبري بلازمه دوستلف صبري بكن يعني ام بيجن ده هر شكلي ده هر مقام ده نخوشيه كده ده نباشيه كده قحره كده دوي لف صبري بكن و ام بيجن زو جف دول نكبن شريك بكن خوشي وقحري دبي هم خوشيه وهم قحري نخوشيه نباشيه جي شريك بكن شخوره لفاكن بارفاكن يعني ام بيجن قحرايه كي هبه قالك اوي ديجي نيفيش خوره بسطيني ام بيجن درديه كي هبه او اوي ديجي خوره بكي درد يعني هم دردي هفدو بدردي هفدو بكنا دردي خو وهم جي خوشيه هفدو بكنا خوشيه خو يعني دوامي ده هر شكلي ده هر تشتي بارفا بكن جهوره لفاكن حتى كو او بچن قبري دبي حتى كو بچنا قبري حتى مرني حتى ساغنجي دبي خوشي وقحري ونخوشي وقنجي هر وهر ام بيجن شريك بكن لفا بكن اگر نهيچ او يارد بهك او دوستاني راستا ونظر بين ضرو به لازم دوستاني افي يعني انسان حتى السروي عرضيه حتى يساغ حتى رح دبدني دي رح دجاني دي رح يبي ام بيجن بدني دي قال لك او انسان دوستي خدول نكبي و ام بيجن خوشياوي وقحراوي شريك بكي بلي خاصي خدا معنا وفادار نوكوانا بزان سيدان يكي جوانا تباور ناكي هرداري تماشاواني هجا د بلي خاصي خدا معنا اريد بيد في زماني د دوستاني و د سوبراتي كيم بويا نخوشي بلكي زيده بويا ليد بلي خلاص نبونا وفا د خاصي خدي معنا ديس او انساني كو دوستانيا واساغلم وجدل هي معنا وفادار نوكوانا دبي اهلي وفاينا وام بيجن دوستي خو وهفالي خوش بيرناكن نوك فايكو ام دبيجنن بزان سيدا يكي جوانا دبيجي زانبكو سيدا يك جوانا معن دفرداجي سيدا جبوي شيخ سيداي ام بيجن جزيره جبرويد بيجن رحمه خدي لبي دبي سيدا ي بشيخ سيداجي
ئینسانێکی وەفادارە هەڤالێ ئەم بێژن دۆستانیاوی دەستوبراتیای خۆشە دەبێ ئەهلێ وەفایە و دەبێ بزان سەیدایەکی جوانە و تو باوەڕ ناکێ هەرداری بەلێت بە کووت باوەڕ نەکێژی و ینی دۆستێکی باشە دەبێت کاری هەرێداری هەریوی ببینێ بەلێ شەرتێ تو چەک ناسبی ji borê kînê derbas bî ji xudayê xwe re mêr xas bî nedî destnefsê hevsarî temaşevanêje bê belê şertê tu çeknas bî dibê wî şertê ku tu jî hatî bî tî saxlem bî tî neyî em bêjin xwahro mehrû bî ji borê kînê derbas bî ji borê kînê kîn çiye em bêjin nefret û tiştê em bêjin hundirê insanî de nebaş divê tu ji wî borî derbas bî bor jî di maneyê hene maneyek jî ji bo cinsekî hespatê gotin em bêjin hespek cinsekî wa cinsekî esîr dibêjin bor û weke ku terî di mesela hikayeta İmam-ı Ali dedbûrî borê qer hebû navê hespekî ji borê kînê derbas bî û maneya bor tî jî aval her ku insan bi linga karibê jê derbas bibe dibêjine wê re jî bor yanî ji çema şeta biçûktir e em bêjin di meselê kevin de di çîrokê kevin de bor û av û şet û çiye her li gor pêşiya insana zehmetî û nexweşî û engel hatine dîtin ji ber wê yekê divê ji borê neqenciyê ji borê kînê ji borê nefretê te derbas bibê ji xudayê xwe re mêrxas bî te ehlê xudê bî tu ji em bêjin ji dinya xwe re û ji axireta xwe re tî baş bî nedî destnefsê hevsarî dibêt hevsarê xwe jî nedê destnefsê yani ev jî hevsar em bêjin werîseke an jî tayeke bi devê hespa ve girêdin ji ber ku berê hespê wî em bêjin li gor daxwaza xwe em bêjin bicih bînin yani berê hesp ku ve deqene bi weke bi serê xwe neçê ji ber ku insan wî hevsarî serê hesp digirin divêt wî hevsarê xwe jî nedê dest nefsê معلومه ku te hevsarê xwe bidê dest nefsê nefs insana ji rêya Xwedê dûr dêxê bi dinyayê de em bêjin dikeve û wî werhasil hem dinya xwe jî hem axireta xwe jî dikê tehlûkê de ji ber wê kê bê divêt li hevsarê xwe nedê dest nefsê heçî hevsar bidê nefsê muheqqeq ew kesê bi tehsê ew ê paşî biçî hepsê belê hepsa reşûtarî temaşevanêje dibê heçî hevsar bidê nefsê dibê ew insanê ku hevsarê xwe bike destê nefsê de yani em bêjin ku îradeya xwe bike destê nefsa xwe de dibê îşê wî zehmet e dibê ew insanê ku hevsarê xwe bike nefsê de muheqqeq ew kesê bi tehsê dibê ew insanê ku hevsarê xwe kire destê nefsa xwe de em bêjin îradeya xwe kire destê nefsê de dibê muheqqeq ew kesê bi tehsê ew ê bişemitê ew ê ji rê derkeve em bêjin ji rê derkeve ji rêya Xwedê ew ê paşî biçî hepsê taliyê de dawiyê de jî wê biçe hepsê belê hepsa reşûtarî malûm e divir de heps ne em bêjin hepsa dinyayê ya em bêjin weke ku li vê dirê insana bikeve hepsê de ji ber em bêjin hem dikarî qebrê bi şeklê qebrê bêje û hem jî li wê dinyayê li axretê ew insanê ku bikeve cehennemê de ji Xwedê Teala ezab lê bike û rehma xwe lê jê kêm bike ji ber wê dibêje wê bikeve hepsê de û ji xey vê jî em karin bi rastî jî fêm bikin ku li vê dinyayê jî insanê ku hevsarê xwe bike destê nefsa xwe de û ji rêya Xwedê dûr keve û li ber qaîde û qurala nesekinê ti kesî nas neke li vê dinyayê jî heye bi rastî jî bikeve hepsê de ji ber nebaşî wî malûm e li dinyayê jî mehkeme heye û em bêjin mêzîn heye li vir jî insan heye bikeve hepsê de weke ku insanê ku li ji rêya Xwedê derkeve ji xwe axireta wî diçe û gelek care dinya wa jî diçe ji ber ku em bêjin li vê dinyayê jî malûm e edaletek hiqûqek heye nebe teslîm ji nefsê re xwe bişdîne wekî mêre bike şer û qirên pêre şev û rojê hetakarî temaşevan hêje dibê nebe teslîm ji nefsê re malûm e di hundirû insanê de nefs heye nefs çawa dike insan ji qenciyê ji rêya rast dûr têxê û em bêjin wijdana insan qelbê insan insan baskî qenciyê ve dibe dibê wextê ku tu ji nefsê re teslîm bibe tê ji rêya Xwedê dûr bikeve bê ji ber wê yekê nebe teslîm ji nefsê re ji nefsa xwe re xwe teslîm neke yani ti cara rê nede nefsê xwe bişdîne wekî mêra dibê wekî mêra xwe bişdîne xwe saxlem bike wekî mêra yani em bêjin ji nefsa xwe re xwe kêm neke bike şer û qirên pêre dibê bi nefsa xwe re şer bike axlebe jî em bêjin şeyx û em bêjin melayê kevin em bêjin sofî û mirîdê kevin
بتكسير شر وقرين ندكرن بتكسير قلبالغ وقوغا ندكرن ام بيجن شر ندكرن شر خوي زيده بكيرت كرن بنفسا خور دكرن يعني ام بيجن تكس ناري خو نديتن ت انسان ناري خو نديتن ام بيجن تاني ناري خو نفسا خو ديتن دغو يعني اختي كنت جي نفسا خو تكارب بنفسا خو وك بيتكارب حمي ناري خو بدي زمان حضرت لي سعيد نورسي ويجي د كتابك خود رساله خود بيجي دبي كنت نياره كي بخواز الفيدنياي دبي نفساته بسيطه اجبر ويكي دبي انسان كو كارب بنفسا خو الفيدنياي ام بيجن تنيار جخور نهشتنا دبي بك شروقرين بيرا شفروجي حتى كاري دبي نفس شريخو بنفسا خو ربك دات كارب بنفسا خو وتوي بن بي خو بيخي وشفروجي حتى كاري وقتي كنت بقوتها خو انرجيا خو حميل لفي خرج بك باذن خو دي كارب بنفسا خو لمعلومه جبر كو ام بيجن ام تشتر شري خو بهوالي خور وبراي خور وبنيزيك خور ام بانسان ردكن جبر ويكي دي ام نكارنا بنفسا خو حكي محسوب سيد ابي دكم هيفي كو دل شابي قيامه كل مرابي خلاص بت او بيك جاري تماشوان هجا دبي حكي محسوب سيد ابي دبي حكي طرفدار سيدابي ام بيجن هوالي سيدابي الفيدريج بوي ديسا رحمه خدي لبيج بوي الشيخ سيداي جزيري دبيجي دبي حكي هوالي بي انج حجي مريدي بي دبي دكم هيفي كو دل شابي دبي باذن خدي هيفي دكم كو هر وهر اي دل شابي ام بيجن كيف خوش بي قيامه كل مرابي بكو قيامت جيل مرابي ام بيجن تشقا تشتي نخوش نباشي ورنا سليمه تشتيكو خراب كفن بيشامه خلاص بد او بيك جاري دبي از باور دكم كو بيك جاري او انسان خلاص بن اويكو علي جري شيخ سيدا بن جبركو سيد علي فندكي رحمه خدي لبي هم مريدوي هم جي ام بيجن خليفه شيخ سيدا بو رحمه خدي الارتكابي وكم زانن شيخ سيدا شيخ طريقه نقشيبو سيد علي فندك يجي خليفه ويبو خليفه معلومه هم خليفه وهم جي ام بيجن مريد الشيخ خو قالك حش شيخ خو دكن وام بيجن جوا حزدكن ودبن امري وعدنا البرشعبي قالك بقدرن سيد علي جي الفيدري جي الشيخ خورا وكم بيجن ديسي مدحيه قوتنا ديسي مدحيه نفيسينا تماشوان هجا ام ايروجي غانا داويه برنامه خو حتى روجا كدي باذن خدي ديسا ام بهبربن ده البسينا مردا بمينة خير وخوشيه ده بخاطري